अस्सलाम वालेकुम दुराए बलोच संगता बायदा देरा गाजी खाना निश्तगूँ मैं किसाएं कल्चरल शॉप पे बलोची मख्ता के हस्ती पजिया मा निश्तगूँ मैं बलोची जबान है बाज मजे सुरी मीरा खामरी आमरदा गुनिका छिए गप शप छिए हाल वाल हैर मेरे को सुरी हैर मेरे अदा बड़ा है खुश है अल्लाह मेहरबानी सरदार साहब हैर मेरे सलीम जहाँ खुश हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तो इदा उनिका तबड़े साहब हैर मेरे तबीयत ठीक है मार का कुल बड़े ठीक ठाक है हैर मेरे अल्लाह ही राम शुक्र है सुरी थई सूरत गुजा न दुराए बलोचा पधरें और मय थी जहनी लेखवा मई लेखवा कम अज कम इकरे सुरी माँ ची अर्न करता बाँ फेशा अजीमो बीसा लेकिन फदा आइयश फदा अजगर नाड़िया पजिया खास कर बीना ये नोखे जिंदगी है थो और तो दाता नहीं तो बीन में बलूचियत पेशा नया पेशा नड़ा ना मैं गुरा जी हाँ सलीम जान पेशा वाकई मैं बलोची के अस्ते मज़ा फन में नड़ सुर रहा नड़ेगा और बीन के अस्ते नया अस्ता गुड़ मतलब कम हम पूरा हिसाब किताब लेवल अंदर नया बहरहाल अजगर नाड़ी के हाथ का तो गुड़ो मसालो हैवी लेवल अंदर बुर्जी लेवल अंदर मैं बीन साजात का मैं मरी यार का नाड़ी पेशा दे अस्ता मैं मरी नाड़ी के अस्ते पेशा नासर खाना में नाड़ी या अजगर के अस्ते नज़ीक मर दिया अजगर दे आमर दे के अस्ते शागिर्द दे पदा बहरहाल हमेशा का अजगर गुड़ दे कम उड़ो नो दो मजारिया और रेहा के अस्ते बूटिया बीनानी नाड़ी मेरे के अस्ता सही मरसा हमेशा के कम था अजगर नाड़ी के का गुड़ अजगर को मतलब बेसाज माए बाज बुर्जी लेवल नहीं दरसता उड़े शेर पदा दे नाड़ी बाज दर कब बीनानी और मैं मरी अंदर हाथ का बुजदार अंदर मसाला मसी मंगा इब्रीम नाड़ी है गुड़ा सतार नाड़िया तो वसी साहब जो बराबर है नाड़ियाँ कम नहीं हाँ मैं मरी अंदर दे नाड़ी सोरा नाड़ी जुम्मा और नाड़ी गुलाब इर्गे नाड़ी के बाज दर कपतियाँ अस्ता वसी साहब अंदर बराली में से क्या वहाँ हर मुर्गा मैं बलूची वसाते हर मुर्गे वसी बाल यानी मज़ा मुर्गे की भी था मज़ा मिल जा मज़ा पंधे जा खसाएं ले भी वहाँ खसाएं नाड़ी दिबाज भी था सुर्री दिबाज भी था और मार दे फ़ख्रे के बाज मारा खुशी दे हंसते कि मैं बलोच अंदरा मतलब नाड़ी सुर्री मसीबा का बाज दर कपता हालांकि औलिया बाज ज़्यादा भी था और हमें चेस्ते कि ज़्यादातर बीन नाड़ी नड़ में घटात का नड़ बाज में कहते तो खमात का नड़ नहीं न तमन अमेरिका के मतलब बंचो इक्का दुकाई ना नड़ में बाज कहते मैं औली बोलो कहने फन कहते मैं नड़ेगा और नहीं नड़ के बाज कमात करनी ज़्यादातर में से बीने नाड़ियाँ सुरी थो सुर नियमती छिकर साल यानी सीए चिल्ले दहे सर नहीं मैं हमारे मामा बेताली में मर्द थो और मारे मेरे के हीते हैं वहाँ तारीख हिसाब किताब मतलब मालूम नहीं तकरीबन हमेशा के माँ हमारे मामा के सुर जुड़ता हमें 83-84 दौरान 1900 यानी 83-84 तो वरना हम अनोखी में रिच कम कमियाँ पैदा गया था हाँ बस हमें 20-22 समय मतलब चेंद्रा मस्त था बस हमें 83-84 इंदिरा गुड़ में सुर जुड़ता कम कमिया हम वक्त हमारे इलाका नाड़ी साजी घट था अच्छो इक्का दुकाई गुड़ इर्गे हिटते हिसाब किताब देने जा इकर शाहिर देने था पता गुड़ नोखे मजा शाहिर तक रखवाना गुड़ माँ गाल जुड़ते मैं कहते सुर मतलब गाड़ से तरक्या करना ज़्यादा भी है ना और हजार खां शायर बूटिया ये माँ कहते सुर जुड़ते था शायरी सब किताब या पता गुड़ा सुलेमा शायरात का मैं मरी सुलेमाना से पता गुड़ो कहते हैं अर्जी मरियात का गुड़ा खानवीर शायरात का गुड़ थी मेरे के शायर बाज भी था यानी गुड़ा अगर तो दोमी कहते कया शायर बना नाम सोचती दा फौत भी सनी तल्ला जनता नसीब कंती खान मोहम्मद मरी मजा शायरिया गुड़ हमेशा के मैं सुरानी अंदर आदे हमें शायरानी गाल माँ मेरे का जुड़ते कि हम शायर कहते वहाँ लिखा पढ़िया चिका के जन गए हाँ शायर मार अण पढ़िया सुरिया घट लिखा वाली शायर मार जुड़ते नहीं आता हमें वजह क्या नहीं वहाँ लिखा सा बागवात किया था और माँ अनपढ़े सुरिया गेस्तर गुड़ माँ वहाँ अनपढ़े शायरानी शायर के हंसता हम अनपढ़ी का टाइप या मोबाइल या रिकॉर्ड खतर सर पेशा टाइप था रील नहीं दौरा रिकॉर्डिंग भी गया था माँ रील वजह था 200 चक्कर रिव्यूज था वजह था गुड़ महमूद अजरा ये गाल जुड़ता हाँ यार पता गुड़ा ये मोबाइल के दर करता नहीं था वहाँ हमारा सिस्टम नहीं मर्सी मांगा मोबाइल है फेसबुक है नेट
ہراندا گوڑ اگر تو کہتے میں ریل پیدا گا چے گانا پیدا گا شاعر پیدا گا فیس بک ان چکا نیٹانیا نہیں میں موبائل دور ماش سر داشت گا سوری تھرا تھا شاعر ہے زیادہ شاعر واشات کا سر یہ شاعر کہتے نا دوست یہ نہیں ہے میں یہ نہیں ہے دور اندر رہا یہ دوست شاعر کہتے میں جو ہے مطلب سری ہزار خاں مطلب ہمیشہ کے بعض جو ہیں یعنی مشہور شاعر ہے بچے کیا ہی ٹوک گال ہر چی کہتے ہیں کلو مسالہ نہیں چکا گو مسالہ دینا پیدا گئے ہمارا ہزار خان آباد گوڑا کہتے ہیں سلیمان شاعرہ جو مشہور شاعر جتا گا بالکل ہم ہر چیز کسی خوشی تھے ہم سندو ادب سبت ہے مطلب اور سلیمان آباد گوڑا کہتے ہیں سومی شاعر گوڑا میں نی مرسی مانگا عرضی یعنی عرضی آدھے بعض جو ہیں ہیڑتے ہیں خاص ہیں شاعر جتا گا مر گئے پتہ گوڑا کا شاعر کھوڑ بھی تھا گوڑا ہر کسا ہوتی مقدار آتی سوچا یعنی چوک مطلب پیرا دا تھا کہ مثال میں ناڑی یعنی وہاں یا سری دے گوڑا ہر کس ہوتی ہے تھا اور بوٹی یعنی میں بوٹی کوملافات پیشہ بڑے بڑے سری کل جو مشہور ہے یعنی یہ سائچار سری سل مٹ کس نے بھی تھا اور سما شمبانی اور عظیم و شاہ سلیمان پاہی منگل پاہی اور تیدا شاہانہ امام بشک موندرانی اور یہ 4-5 سری یہ نمائی لیول اندر بالکل کل بھڑے سری چونڈ والی نہیں تباہ کی مجھے کسے اشتا کسے پیر بھی تھا سلیمانی پیر بھی تھا اور سما و شاہ مطلب عظیم و اشتا گا نہیں پگت بچتی ہیں منگل کہتے ہیں منگل بالکل کہتے میں اعلیٰ سری ہے مطلب بلوچ ہے میں مریب شاہ یا درکانی یا مطلب بزدار یا دیانی میں بلوچ کو ماندرا بالکل سپر پاور ہے سری ہے سوری نی مرچی بونگا تو کوئٹہ نشت گئے شاہ اصل وطن علاقہ کھولو ہے جی نہ سر میں جند علاقہ کہتے نشت نیا دان کا تنی مری کولو میں مری علاقہ ہے بالکل کہاں کولو جی ہاں ایڈ مکان باقی میں نشت نیا اکثر میں جند ڈگار میرا تو میں کہتے ہیں سوین تنگی کوریا کوڑ برزا یا علاقہ ہے ماں پوڑا علاقہ خاص کر میں جند میرات یعنی ڈگار سر خرید ہیں اور ماں پٹھان سردا گم سر دنگیوں ونے چی پٹھان تنی باز طائفہ بھی گئے مطلب ونے چی پٹھان اندر چی طائفہ آئستے ہیں ونے چی ماں ونے چی اگو دنگیوں اور میں علاقہ میں ڈگار مسالہ دنگ زمین پھوڑا پٹھان وڑی کو پھوڑ مطلب اندر نزی دو آن کہتے ہیں سر سوری تو وطن چھرت گئے تھرا ارگیں وطن ایک تی دلا رت کا سونا ہے بلوچ ہے صاحب وطن کھل جو وطن میں بلوچستان ہے سرزمین کہتے ہیں میں کھل جو وطن خوبصورتی ہیں اڑیا موسمیات نہیں کہ ساونیے بھی گئے یعنی ہورے بھی گئے سرسبز بھی گئے تو ہر علاقہ یا برو ہے یعنی ہمارا علاقہ کچھ تمہیں سوادا کا نند ہر علاقہ یا کہ برو ہے ہمارا علاقہ جی ہاں باقی یہ میں کہ اور درشکانی لے والا اڑا یہ علاقہ کہتے میں بلوچستان رنگو رکنی آج گپتو اے برجی اور کو کہتا یہ پوادستان درشکانی صاحب تاواجا یہ درشک چک گڈ تھیا نیا نسخہ بھی تھیا نیا بعض سونا کو سلیمانہ درشک یعنی یہ علاقہ بعض مشہور میں علاقہ چی کہتا کھما اڑا میں کھمی صاحب پتہ تو گڑ کھمے بعض نسخہ بھی تھیا گڈ تھا مخلوطاں بھاگیا یا کسی ادارے گڈ تھا یا ہمیں کر خوبصورت نہیں چونکہ ایک برج کو میں درشکانی صاحب آجا خوبصورت بعض نواب خیر بش کے کچاریا شاہ سورہ داشتہ یا آن وقتاں یا چینا جینا سر نواب مجھے ما سر چینا محفل اشن ختم جینا محفل ما مردا کو چی محفل میرے ہمارا نند گئے محفل والی ما وقت قسمتی میرے کو شتوں گڑا کچاری ما وقت شتوں میں شرائے یا مطلب فیصلہ ہے اڑا میرے گیا مردا مٹھے جی ہاں مریستان کچاری مچی ہاں محفل اڑا چے نیست توجہ امردار کے محفل والی اشکو نہ وہاں چے نیا جی ہاں نی کے پھدی سوریانی تو چھ گشے یا نوخے مڑ کے بی نظیر گاں تو چھ گشے نڑ دہ وکھر بیتے نا یا چھیر گیا اچھا نڑ تو میں مزہ ہے کہ فنکاری حساب کتاب نڑ میں مزہ مشہور ہے جی یا بیتے تو میں خوش تو نہیں میں بلوچی اندر رکھتے نڑ مزہ ثقافت دے ہستا میں فن نڑ کہاں کہتے میں دے رہی ہیں ایسا ہے کہ بیتے تو میں خوش تو جو نا پر نہیں مجھے نڑا مرسی بانگا چاہتے گھٹات کی نڑا اشکنوں کا مردم تے کم ہے نوکھا دور اندرا جدید دورات کی ہے نڑا اشکنوں کا مردم تے کم ہے اور نڑا جنوں کا مردم تے کم ہے کوئی دلائے ارگیں کوئی یہ روش ہے کہ زیادہ تو موجہ بھی تھے کوئی ارگیں ٹرین میں تو بعض خوش بھی تھے گیریں یا نہ ارگیں مار ہی گیرنے خاص کر میرے گیا اللہ پاک ما چکا میرے گیا مجھے اللہ میں یاری مجھے تو چینی ہٹتا کہ نہیں یار میرے گیا ماجوسی ہے یا مجھے ہاں میرے گیا باقی خوشیاں تھا ہر وقت دیا خوشی ہے ڈافات ہر وقت اس کو ہمیشہ محفلیں سنگتیں میں ہمیں فنکاری ہیں مرادیں محفلیں
خوشی لفا ہر وقت آسو اللہ ہر وقت خوش کا بالکل سرد ہچو تو نوی عشق کا سوا عشق بھی تھا یا نہ بس سر مار چو قدرتی کہتے نا سر دے یا کہ مطلب عشق مار بھی تھا چو شوق بھی تھا چو قدرتی ارگا دنا کہ مثال معاشی چکا میرے خاص نشتو کورس اکتا یعنی میرے محنت اکتا ارگا شاید گو نیات کا اور اے پا زر خریدی شاید نے کہ ما یعنی زر خرچ تو گپتو وارتا یا معاشی میرے بہادری اکتو کا سیٹ فلس وارتا ہمیں خیال میرے صاحب ادرا ایک قدرتی میں دلائے مطلب اندرا شوق ہے وہاں چے بھی تھا مطلب میں اندرا اسی وجہ سے گڑ ما شوق بھی تھا تو بس گڑ ما دوڑتا گڑ میں شوق کرچی محفلے بھی گئے ہاں ودا ناشتا اسی اندرا گڑ میں بہت زیادہ گڑ میں استا کہ اورا میں کان ہے یک کیکتے دے استا اسی اندرا میں بلوچ کو ماندرا مار بلوچ کا مار اصلا رگب تو تعلیم میں اندرا گھٹا تعلیم والی قسم میں اندرا بلوچ کا مری بھی چاہے بزدار کم بعض کم استا مطلب میں مری علاقہ یعنی زرکانی علاقہ یا باقی بلوچ علاقہ میں تعلیم کم ما گڑا نڑو سر اندرا را میں یا تعلیم دیا کس وے استا اسی اندرا را ما ہم کان سجرا کے بتا اور میں شاعر ہوں شاعر کے جدا تاریخ یعنی گڑو چو ما پڑھائی یہ سندو یا پڑھائی لیول تو پیدا گئے 50 سال ڈوبرا کو پیدا گئے تھا گڑا اسی اندرا را کہتے ہیں مطلب حدیثی دے بعض ہم چے پیدا گئے تھا حدیثی یعنی شاعر کی جن گئے تھا حدیثی شاعران دے بعض بالکل کہتے ہیں میرے خاصے ٹوک پیدا گئے تھا گڑا اسی اندرا جنگانی یعنی میرے جنگ جھیڑے بھی گئے تھا پڑا پساد گڑا ہم کہانی دی بھی گئے تھا وہ جنگانی دے ہمانی اندرا رما تاریخ کا سبا پیدا گئے تھا گڑا مارے میرے گھر ہو گئے تھا یاد بھی آ مطلب کہ یہ جنگ دیریاں پیریاں مرداں زمانہ یا ہندا دا تھا یعنی ہندا جنگ دا تھا جنگ ایکرے فائدے بھی تھا جنگ ایکرے نقصانے بھی تھا اسی اندرا تی گڑا اگر تو ہور بھی گئے تھا جو سال پیدا گئے تھا ہور بھی گئے تھا موسمانی چکا گڑ جو آبادی بھی گئے تھا یا پسلے یا مالداری یا مطلب کشارے گڑ ہم ہورانی ہم کے سب دیشی اندرا کیسے پیدا گئے تھا ایشی اندرا شاعری ہے گڑ میں ہم بے تعلیمی وجہ جا ما ہم شانی فائدہ داشتا ہوں زیر نام پیش یعنی چاہیے بعض کا میں تاریخانی اندرا ماشتا ہوں صحیح بھی ہے نا ہمیں کے صاحب تاوانی بعض مہربانی سوری اللہ پاک ترا خوش کا عشتان سوری میرا خان مری میں دلی سنگ تے سوری استے سوری میں بلوچ ہیرو داستے منت وار سوری مہربانی صاحب مہربانی